नोंथांमोना नैबे चिरां जिल्लायाव जोङो डिस्ट्रिक्ट कमप्लेक्स सेन्टार मुखुलफ्राव ओपनिं खालामबाय बेनि बागै नोंथाङा जोबोद मोनसे गोनां बुब्लि जोंनि चिरां जिल्लायाव बेबादि सरकारि स्वीकृति प्राप्त कम्पिउटार सेन्टार बिदि गैयामोन। जेकब साहाबनि नाजानायाव बा बिथांनि जुजिनायाव दिनै बे बिल्डिंआव काजलगांव बाजारनि बे बिल्डिंआव मोनसे जिल्ला पर्यायनि मोनसे चिरां जिल्ला पर्यायनि मोनसे कम्पिउटार सेन्टार मोनसे बेखेवदों। बेवहाय आङो गोजोननाय मोन्दों आरो बेयाव नुजानाय गासिबो आलासि आरो एक्स डिसि बिथांमोननि प्रेजेन्सआव बे अनुस्थानखौ खुंफुंनो मोननानै बा नायनो मोननानै आङो खुब गोजोननाय मोन्दों। बियो जोंनि जिल्लायाव जेसेबांनाखि एक्सपिरियेन्स स्टुडेन्ट दङ बा बे रोखोमै साख्रिनि एक्सपिरियेन्स बा इनफरमेसन टेक्न'लजिनि एक्सपिरियेन्स लुबैनाय बे जिनिसखौ सुफुंनो हागोन आरो समाजाव मोनसे गोनां गोहोम खोख्लैगोन। दिनैनिफ्राय जेनेबा बेखौ बेखेवबाय निस्सय बेनि फेकाल्टि बा बेनि जाय बेखौ माबागिरि खुंगिरि बिथांमोनहा निस्सय माबा मोनसे प्रग्राम खालामगोन। दिनैनिफ्राय खुलिबाय हयथ' कয়েক दिनाव बेखौ एडमिसननि मोनसे प्रसेस थागोन आरो दा थाबैनो हयथ' कয়েक दिननि गेजेरावनो बेनि थाखो बा क्लासखौ स्टार्ट खालामगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो निस्सय बिदिनो जाफुंगोन। हमारी डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर सेंटर इज ए गवर्नमेंट रिकग्नाइज सेंटर। हमारे यहाँ क्लासेस सब ऑन गवर्नमेंट रिकग्नाइज कोर्सेस। 1 नंबर कोर्सेस हमारे 3 months कोर्स गवर्नमेंट रिकग्नाइज, 6 months कोर्स तार पिছত 1 year प्रोग्राम। यार पिছত और बहुत कोर्स बिलक आछे एबिलक आमी लाहे लाहे इंट्रोड्यूस करिम। इति आमी 3टा कोर्स आछे। আপনার এই ইনস্টিটিউটত যদি এডমিশন ল'ব লাগে আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব? আমি অলরেডি ইতিমধ্যে আমি অলরেডি এডমিশন স্টার্ট করেছে, এডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে দিয়েছে। আমার সিম্পল প্রসেস একটা এডমিশন ফর্ম আছে, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আছে, এটা ফিল আপ করে লব। অ্যান্ড যেগুলো 2টা ডকুমেন্টস, ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ আর এ মেট্রিক স্টুডেন্ট, মেট্রিক ও অ্যাডমিট কার্ড অ্যান্ড ওয়ান আদার আইডি প্রুফ দিলে আমার প্রসেসটা স্টার্ট করব পারিব। লোকেশন আছে এইটো হয় কাজলগাঁও বাজার। ইয়াতে তলতে একটা অপো শোরুম আছে, শোরুমৰ 2nd ফ্ল'ৰতে আছে আমাৰ কাজলগাঁও বাজাৰত।